ebigambo General MK byogedde matu gange byonna nkyabijjukira. Ekimu ku byo kwe kusuubiza nti okunoonyereza kugenda mu maaso, toyinza kumbuuza nze nti oteebereza ani obaani oba biki, poliisi yejja okwogera ebyo ng'okunoonyereza kuwedde. Shuti nje batukushyiranga bavandimwe. Rero nashatse kuvuga mu rurimi abari kuri televiziyo isi yose iriho bashobora kumva. Cyo gitumye ibyo mvuze byose mbivuze mu Rugande, ariko ntabwo ari ukwirengagiza, ntabwo ndundi nduwanyu. Mpamagaye Jovia agira ijambo kuko uyu munsi niwe uherera. Ururimi rwose ashaka kuvugamo abarirwa avugamo mu magambo makeya, kuko twumvise ijwi rye, iby'umwihariko rigomba kuduha ubwizere. Ishimwe cyane, ndashima Imana kubw'uyu munsi wa none turi mu birori bya Richard tumusezera. Imana nuko yabiteguye ngo iki gihe kibe gihari, kuko twe turi abana b'abantu ntacyo twashobora kwimarira, ariko icyo nshimiye Imana niko agiye ari umurokore kandi akagenda icyo yavuze, icyo yasezeranye ari uko bibaye. Richard yagiye Somalia amarayo imyaka 2. Abo yajyanye nawe nta muntu n'umwe wapfuye, baragaruka. Hanyuma amaze kuhagera bajya Gasese, bavayo bajya Kongo. Ariko nubwo yabaga ari Kongo, yajyaga telefona akabaza pastor yaba yaje, ntago yararaga atarabona pastor. Kandi yaba ari no muri akavuga mfite guhereza, ngomba kuba ndi hamwe na pastor kandi nkabikunda, nkumva bimesha ibyishimo. Uko abandi barahagera bakajya munuzamo kunywa inzoga, bagakora ibintu bitameze neza, ariko agiye ari umurokore, agiye nafite ibanja nawe, sindatongana nawe mazima imyaka 15 nawe. Imana yo mu ijuru imuhumeri, ariko yarimuhaye, ntabwo ashobora kuba ari ahandi hantu, yararimuhaye kuko icyo yashakaga. Yajyaga ambwira ati ishaha yose, yajyaga avuga abantu babiri, Pastor na Judisi, hariho n'undi sister baramwita Face sinzi bari, akambwira ati abo bantu batatu nibo family yanjye. Bose yabanjije kugendana na Judisi babijye nubwo adahari, sinzi niba yabimenye, akajya kuri we akagendana nawe buri kimwe, bakarara bagenda aho yatangiranye ari hamwe nawe na Pastor na Judisi babiri. None akajya ambwira ati ishaha yose nizajya mba ndi hamwe na Pastor, uzajye wumva umeze neza, kandi ntuzumva ngo bagufashe, menya ko ari njye uzapfa ntabwo Pastor azapfa. Imana yo muri biri bimuhe umugisha, kuko icyo yavuze nicyo cyabaye. Mwongera gushima baramu banjye, baramukazi banjye, bakeba banjye. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, mwibare guhagarara aho narindi, aho nashoboye kuba nari ngiye wakahabanjije. Maze amezi 2 mbaye mbona kuroti ya lungs ari byo bihaha, bangiza spinal cord yanjye, imitsi itameze neza mu bikano, ariko byose turabishimira Imana, ngomba gukira. Umuganda yaravuze mu ndimu wangu zino gukirawo, Katonda wafe mulamata acyatwagala. Nzolunaku bwe nagenda mu ddwaliro nga banzizayo, nagenda nzimbye neero omubiri tegunaddamu kuba okudda mu bulamu bwabo.
nengenda nga sisobola kussa nagenda nemulamu Suzan ne Richard naye ezo essaawa omuntu yena teyanditegedde muyinza okubeerawo twagenda ssaawa 9 nga sissa Katonda waffe mulamu b'abooluganda ate atwagala tulina okumwagala neebaza nnyo bwe twatuuka mu ddwaliro baagamba banteekeko oxygen naye tebyasoboka Katonda ng'akyanjagala bwe nagendako oxygen nnyinza okufa ate ng'amanyi luno olunaku lulibaawo nga Richard taliiwo nze neesigalawo teyasobola kunzita nembeerayo mulamu Suzan Mukama akuwa omukisa akuwe buli kimu omutima gwo kye gwetaaga naye kyembasabira kiri kimu ate okuva nedda nga ngamba abaana bange buli vision book tuwandiikamu amanya gammwe Pastor Bugi ne mulamu Suzan Mukama abawe long life Katonda waffe kyemusaba abampeera obulamu abampeere abaana abalongoye ebiri mu vision book yaffe kyetubeera tusabira naye wankubadde Richard agenze naye tewali bbanja nalimu lyennyina nammwe aba social media bayogedde ebintu bingi naye nze mu mutima gwange nyina kyemanyi buli kimu kimanyi enziro ze basiiga pasita ebigambo bye boogera nze nandibadde mbyogera naye lwaki nze sivaayo abo abatulumirirwa lwaki tebasooka ne bajja ne batubuuza mbu tugende mu maaso ne keesi eno Pastor Bugingo talina kyakoze muganda we mulamu we mwana we buli kimu kyonna kyoyinza okumuyita bwatyo bwabadde ne muganda siina buzibu mu ekyo neebaza Mukama ku lwa House of Prayer Ministries abakadde b'ekkanisa Mukama abawe nnyo omukisa siina bwe nnyinza okubeebaza ne Richard waali abeebaza abiraba Katonda waffe abawe omukisa tewali ayinza okuba neebaliza mpozi Katonda ate siyina kyenyinza okubaabwa mpozi Katonda mumbeereddewo mu buli kimu nga mumaze okuwulira mbu Richard afudde mwasula enamayumba ne munsanyusa obulamu bwange ne musanyusa obulamu bwa Richard kubanga Richard tafudde alese abaana ate n'ekirala kye neebaliza Mukama kyekirabo ky'omwana omulenzi kye yali ampadde Mukama abawe omukisa ate akibabalire neebaza lw'amadiina abali wano ba MPs mwenna mbeebaza Mukama abawe omukisa tumwine Mukama kuweereza omugisha webale okutukunda kandi okaguma nonteera simu nk'okumwabigamba mukagamba na Richard nkandi nawe konka tukatwine plan endiijo tukupurandinga ebikuza omu maisho tukwenda kukozesa itaka lyaitu konka Ranga tabikozire ngu konka nyowe ndiho Ranga yampa amagara kandi naza gampeereza habwokuba nabaasa kwemerera nabaasa n'okungamba nanimanya ngu tinkubaasa kugamba Ranga yabikora nasima Ranga abwa famire yanje abantu boona baruga Kabura Mukama baheereza omugisha banyanyazi bakuru banje baramukazi banje mwena n'abareeba Mukama baheereza omugisha baramu banje mwena Mukama bampeera omugisha kindi nyo nimanya ngu ninza kukuza abaana banje abokuba ntaha nabo Richard nabo abaana agenda nimba ndi nabo eka egume yina obuteeka nko abandi balina abashaija omuka ntaha ndi omushaija omuka nduka hamwe n'abaana banje kwakwija tebagamba nowananka bamanya ngu nowa Richard nimbaasa kuba hariho n'abaina abashaija batakubaasa kuhorra abaana nk'okunda okuboorra abaana banje nimanya ngu nibaza kukora Ranga yampeereza amagara Mukama bampeera omugisha
natsigara ndi Jovia Shaga. Jovia akaba mutwala yonso omwana. Council Ruhinda webale jangu bakulabe ku wano kubanga eri bayinza nobanga tebakulabye. Muganda wange Faruku Kirunda webale nnyo, webalire ddala okunzizaamu amaanyi okungumya buli kigambo kyonna. Twajja Kirunda gye bamuzaala mu Busoga mu ndeeyo era twajja ne Richard. Mwenna abali wano ijambo limwe ahubwo bumva